Gukorera amafaranga kuri TikTok nabonye abantu benshi bambaza ngo ese koko monetization yageze mu Rwanda. Abenshi bapostinze iyi foto bavuga ngo TikTok yabaye monetize mu Rwanda. Abandi bapostinga iyi ngiyi. Ikintu gihari nuko hari abantu bafite ama account babonye subscription nk'iyi mfite muri kubona hejuru. Niba uko ufite kano kantu ka subscription hari uburyo ushobora gukoreramo amafaranga ariko butari monetize mu buryo wakindiza amafaranga nka creator reward. Ahubwo ushobora kubona amafaranga mu bundi buryo ariko ndibuze kuza kugusobanurira mu kanya kuri live ngiye gukora saa 4 n'igice tuze kuba turi kumwe ubundi ngusobanurire uburyo ushobora kuza gukorera amafaranga kuri TikTok ariko bitavuze ko u Rwanda ruri monetize. None igihugu na kimwe muri Afrika kiri monetize ahubwo hari ubundi buryo bakoresha kugira ngo babone amafaranga. Ibihugu biri monetize ni ibingibi ngushyira hano hejuru. Hariho Amerika, hariho German, hariho Korea y'Epfo, hariho Philippines n'ibindi bihugu uri kubona hano hejuru. Ariko twebwe Afrika ntago turaba monetize. Ahubwo hari uburyo ushobora gukoresha ukabona amafaranga. Niba utarabona iyi subscription mu kanya tuze kuganira.